no kana Kuendeea Kusuvia Muisyo Uwau wa Polio Kukwata Syana Nini Kauntini ya Masaku. Yu Kaunti ya Masaku Nivaniie Kutwaiisya Iseso ya Keli ya Kunengane Nzanzo ya Polio Syana sya Myaka Itano Kutheea Isioni sya Mavoko, Matungulu na Kangundo. Uwumbulwa ni Dr. John Mutua ulani ofisa munene wa utheu na uima wa Enenthi kiliombunge cha Kangundo. Nzanzo ino aweta ndina uthu Syana na nthini wa Iseso ithelu Syana mbe wa 10,000 nina kwatie Nzanzo ino. Dr. John ingini wenda Enenthi maikithia utheu wa kutumia kiu kitheu na muno ivindani ye kwembua no kana kwivitangana na Muisyo yonthe ya mawau alama kana kiu kithokwanu boni mutisya ena ilivoti beange. Thini wa kikalo gikira cha kumanyene nda kivathukanyo kuma Kangundo ndakitali John awetakana wa Polio umanaona Muisyo kivathukanyo na muno gukwatangana na kiu kineko kati wa nzingi na kwithwa kaunti ya Masaku ye munino ni wa ukwatwa ni wa Polio kwithwa vakanite na kaunti ya Ilovi na kitumini kiu nicho Syana kwithwa inengwe Nzanzo ino kwa sababu kaunti kana ile mbunge itatu no kana kwikithia kana uyo no navika Isioni sya Matungulu Kangundo na undu na Mavoko neto kwithiwa twina Iseso ya Keli kana round 2 ya Polio netwese kana nthi itu niethiwe ye Muisyoni wa Polio ila tunethiwa twina outbreak northeastern Garissa na twina outbreak ingi kwa neighborhood itu ila yipapa Nairobi na nikwithiwa Kangundo ni bedroom ya Nairobi twi amwe katika counties katika sub counties ila sikwitha sinengana Nzanzo ino ya Keli kitumi kila tunengana Nzanzo ino ni kwithiwa kana nitwese kana Polio ni wowe Muisyo na mundu wa mino kwa twe Polio ndapoa na tondu tunengana routine Nzanzo ilengebe dosage nitwitha tuisyo kelela round ya Keli round ya mbeto nithio nayo matu mwe ucio na betie wa 10 na round ya Keli twitha nayo exactly 1 month kuma bala twethiwe twina round ya mbe vana wa mathuthia siku mile Syana syo kwa Nzanzo ino kuma muthenyani wa mathanthatu ile kwithwa yambia unengano Isioni sya Kangundo otau iwetakana ndina uthono umwe kwi Syana Nini na kwithwa Iseso ile na bitie Syana mbe wa 14 nengiwe Nzanzo ino twitha twinengana ku misini bala daktari sito na community health promoters mekwitha maitembelea misini ni kenda Syana sito sikwate Nzanzo no pia ni kwitha inenganwa masibitalini ala maserikali me Isioni cha Kangundo nitunethiwa twina Iseso isio round ya mbe bala tunavikie Syana 14,393 na twina ithwa twina any adverse effect kana twina Syana sina ithwa sina mathina maito kwatiania na Nzanzo ila tunanenganie round ya mbe Nzanzo no tunengana yina Muisyo wote na nitukulia asiai Maumilye Syana sioni kana sevikie kutetheka na Nzanzo ino kwithwa ni vinda ya mbua Dr. John amenda Enenthi gwikithia kana kiu kila meutumia ni kitheu na kila kiunewe Syana onacho ni kitheu na kina Muisyo no mwa kuinenge mwa wengi otoi makulia Enenthi kuthaucha kiu na kuweka utumia kiu kithokwanu kwithwa kitonya kuete maume Muisyo alame sila kiu ni tulikile katika season ya mbua na tuendea kunengana Polio pe mawu angi alamo kana Syana Muisyo wa mbua kiwu kiko na muno takwetu wa etina wa ithie bandu kunywa na kuya maliu alametha meneko twikulia andu maitu maende kuthamba moko maende kunywa kiwu kitheu na itha mundu ndakwata kiwu kitheu kiwu kila winacho ose an arbitrate na no sio kukitheu cha na ayiya bandu basio na bandu batheu ni kanda twisiania na mawala inge maetawe ni Muisyo wa kiwu kiko takwetu wa bilazia na mawua ngetasu Kauntini ya Masaku Kangundo nyeni toboni motisya